Murio bamasaba mwesi mwenayo iprogramu lumasaba to the world isina nakobole ni sisinza shehabiri ungani hesi wasimamaho nyangesho ni umuzeyi wa moto namwe balanga bali nabende wa moto awalusakho lye basamba mesi bati Simon Peter akhusonzolela khulukendo lwe bamasaba khwitsa khulyena khuba bamasaba amala khwitsa khulyena khwekhala awo khulukongo lwefesi lwamanya lwesi khulanga khuri masaba namwe lwesi abandi balanga bari Mountain Elgon akaniakho bifura bukali nenga abe inga nhendala sakimala tani khufulisilala khubana bamasaba abana bakhana sasonzola wamalayo ta ari kenangana shalno akanihe achimale papa akaniile wanyala mayi mayi dogasi mboyilamo ibule bala banyabasimakho ibule lisina lyobulayi ta ese bananga bali na bende wa moto papa awo mwene okhusala nebona khaba kamanyi bonjelakho bali Simon Peter na mayi masaba somu masaba omwene shiwaloma ori bano khubalanga khuli bamasaba to the world so ari bamasaba to the world khokanikha bibindu byefe bileyi ne bibindu byefe shokhunyala khwalesa khwafandisa tsingano tsingale ta umwana tabisa yuno namuloma ndi bamasaba bebirisirelanga bayudayo ndi babakho ni butakha bwekhuulakhukana bochese babana bakhana nga babala basinde bonyene babala mwambu babala wanale babala mubuyi ne masaba yuno aba n'umwana umukhana isi balanga bali na masaba baba n'umwana okundi umukhanda bamulanga bali namubi yuno story ye ngohale khutsa khubakhana ta babana bamambu bamasaba abana bamasaba babana bamasaba baba mukibole niyali paka khutse mwambu niyo mukibole mwambu mubuyi niyo wakhabili mubuyi angandikhe noma ni yewe namanyi manjiya bubulo ni mubuyi ekenya bari manjiya okay manjiya bubulo ni Kenya okay. Manjiya bubulo ni Kenya uyo mubuyi ari wanale niyo mutwa uyu niye mungo babango babene shirimba babanywa khubona kamasanyalazi babana bataru bano ngenywe basani bamasaba ni bakhasi chira khukakasa khuri bamasaba babakhonikha khoyo khambakanakho ni kamafuki ke baisiraeli bayudaya khuri bayudaya nabo abeshi babala babandu beng'asita era mutsa khushebulila muri yesu nga walisile babandu tsinkumi tsirano kumukati kukwaba mufiti kuri ni bunyeni wayimbisa walisa babandu tsinkumi tsirano nebo babala basani wamala baloma bali 5,000 plus women and children shimanyisa shiri bamasaba nabo bakana nabi khubisabisa babandu beng'asi yuno naye khwabonanga babarubushilila nabi babandu basani bataru balekhana masaba umwana omukhana balekha ni namubi isi baloma bari uyu namubi yuno niye uwawuya wachenda wakhwalekha ebuganda baganda bakhasiwa khulanga lisina namubi nibo balanga bali nambi kweli yes ari ifwefe nifo khusala aba babewana baifwe baganda aba so namubi niyo omwana omukhana wamasaba ne baganda balanga bali nambi ni nano awulira namba alyo nano khu Uganda Broadcasting Corporation so babana abo bamasaba ni basaba amasaba mumwakana gamasina nabaye andikhana masaba ninamubi mwandikha ninamubi aringa khuloma babana bamasaba nga khukana khuruse khube ni gender balance isi babene mukanikha kholero khwakha khwaloma khuri masaba aba ni babana beng'ana ni besani basinde ni bakhana isho khwashing'onile ngaliyo mumasaba okundi mayi dokas ngaliyo mumasaba okundi khula khubesa history samwene okikhola ngaliyo mumasaba okundi unyala waba ni story ingali ifurakhechi anyala wachirera khwabusa byosi khwabikata
khwapima khwabona shina shikweyi byakananira khembaye byekhubonera khenywe bamasaba khulwekhuba khuli ni bamasaba baandishi bebitabo bakali nabi umwana wefwe baruwa wangusa aandikha bitabo umukhana ayeta era waandikha bitabo niye bitabo atandikha busa aranga bamwikindo era umwana wa Timothy wangusa wakhwalikha etanzania nenga omwandishi webitabo khuba ni babandu babandi baprofesa makereleyo bali bandikha bitabo neliye siwandishira shitabo shishene shakhutsunzumilisa shaloma shiri ano shiwetsusa bulayi ta lukana waloma ori second edition shili tamayi angabo wefe omwene sekhulanga khuli saba lwanyoyi andikha mastart seed tsili edition tsibili andikha eshi bandu bamuloma bari mzee istori isho wandikha yetsula ta walekha mawumbe wala khumuramo ne babandi babafaka ebujisho warama wakhola second edition umwana wewe nayo omwene oyo yemadaro oyo naye waandikha shita baandikha story ya papa yomukhosi so shimanyisa shiringa efe bamasaba ese nakholile research yes nakhola lukano lwa masaba ngengana khuyetakho bamasaba nase munjete iwe nawe oloma ori papa womoto oba yaya womoto oba khotsa womoto kuka wa moto ni dokasi papa akanishile shinisho nese namanyakho shifurakho awo shilita mayi dokasi so nga khwetsusile khuri khunya khwayeta bamasaba balitsi sajitati nga khwabibusile eli khwola akhundu khwaloma khuri nesangana naandikha neshaba shatera oyo omulebe yuno bona basiula shatera sibo shanga shatenya khutera khung'a so kasita yaya mutwela arurayo omukhana oba omusinde waloma ari isekho eshonjelekho khuba khwayetile bamasaba khumanya lukendo lwefe mayi dokas abana bakhana babili abaha babana bamasaba bakhana ni basinde khwamanyile khuli ari masaba khwatsulilenga aba ni babana barano ne babamanyikhana isi bamasaba mwama khumanya paka shalelo mwamanya basani bataru so ari bakhana banyala baye basa baloma bari papa obakuka masaba ngana shasalakho mwana omukhana ta so history yes naenzanga njifunamu basakhu iyero meri tawe aba ni babana bakhana ne bamasaba bala khubarusa khubanjola mangu ta nga khuli khumalawo dokas khwaloma khuri khwabukha khwaloma khumbalu iyo khwaganikha khwatsya khwolame nga khugana khumala nemba waloza khumbalu ta olomela ori namubi niyo wetsa khwaliha mubaganda wekela nambi baganda bamulanga bali nambi namasaba niyatibirawa namasaba abawo neshilomekhana shiri story yino elomeri niyo waba omwana wa khabili the second born a girl namasaba baloma bari akhwalikha naye anyala waba akhwalikha naye khumurwa umurwa barwa bamasaba babalanga imbuka ekindi bali basebe nibo besuulira bali bakalenjini general sabini barwa bano besuolanga oli sabini bali mu uganda bano shingana na fana khulekhuba basebe bali bebefu ate bawulira nomasaba ambi bosi sabini besife khulanga khuli sabini babana bano bama ikenya shibaba mu uganda ta babarera busa gavana mutwela omuzungu asaba gavana washowa khuno nga bali khunyaga liswa lye mu Rift Valley ikenya wamuloma wakhuno ari unyawa wabakheyo ni shifo wanzikhasira abandu ba fakhulime so wabareramu isi balanga bali bujisu ari simanyisa siri nabarwa akhwaliha namasaba wefe niyo khwalikha Kenya anyala waba akhwalikha isi mawa history ilomere ari mukhasi wa masaba ame Kenya nayo omurwa bamulanga bananu nabarwa
nabarwa bamasaba shibatera khuba ari masaba ayile omukhasi omukalenjini omukalenjini nabarwa nga khuli khuloma khubakalenjini mayi Dorcas bakalenjini bali banji ifwe khulukanile khulanga balala khuli banande babandi khuli ba Saboet so bakalenjini khwabaramwo ari ni basebei isulumile oli basabei Kalenjin is their generality. It was ambre mafu. Ari mai mukhasi wa masaba abana barwa wasala abana basinde bataru ni bahana babiri nambi wakhwale Buganda wabana namubi wakhwale Buganda ekera nambi ari na masaba wakhwale ha muba wese Shiromekhana Shiromekhana shili ayera yo wakhwale khana ye burwa ari ngo wakhwale hileyo ne ari wekera ngwamile na masaba lisina le yukhakho namwe arama na masaba ari shikhumanya obana basabei ba Kalenjini banyala baba nabo bashusa nga nafwe fokholoma khuli nabaro khula khuba mukhana omuru shikhwakanikha khuryoda nga khuloma khuri omusetsa wanyawala wamanya lisina neshabwalomari umutiru na butiru we umutiru mwamubone khushalero paka lisina lyakora ni babandu mushalo bo bakana ni khuloma bari yokhumanyakho ni lisina lye nomwana atso wasomanya lisina lyo lyenta ambasari mayi bamulanga bari ni umutiru anyani isomero bari mayi bari nana mayi umutiru so wakhubonata so umwana nga omukesi bezina kuzino niyo wiza waloma ari mayi nomiro omusomesi andebira ari mayi bari nalome nomutiru wanzekha mayi weshula omutiru utagira ariwe niwaloma ori mayi sesemawo Dorcas kimono nenga name butiru ari papa nanga isinama so ari omusomesi nga wakhurebile lundi niye mayi Dorcas kimono so khuli khufuna bwe example buno khuri oyame bukisu bari namubi baganda shabaangalira bari nambi inyala yabefe nafwe bamasaba khwalanga omukhana omurwoyu khuli nabaro khukana manya khali khwa mwalisi ilindi nayo yuwefe yuno na masaba yuno ngati awera yo wakhwalikha iburu shiromekhana shiri khuba barani oyano mari shikhulishi shwa nabi khola mu bracket era yo wakhwalikha iburu so inyala yaba bamulanga bari na masaba Kenya oba bamushusira lisina lilindi bamwalilindi so babandu bano bamasaba shesi khwafunamo bulayi niyo khuloma khuri khwabakho ni khufunyishilira khukhwanjula babana bakhana ate shikhwabafwenyene ta bayudaya nabo bashikhola sisambo tsosikopho bayudaya khunyala khwaba khulikho ni kumunyele ibuyudaya so arife khwakangulukha khuli khukanikha ari khuba masaba bakangululi bamasaba babeula bamasaba khuloma khuri Dorcas umwana omukhana omwana wasomwene Dorcas aringa nabele ni bibindu na ye muwa bibyasi ari shikhulinga abo aba baloma bari Dorcas omwana somwe ebindu ta bari wakhwalire watsire inamana omwana wase Dorcas angaba wakhwalikha Buganda obe Budama obe Teso namuloma ndi nimonanjira omwana wase naye bibi ni bingana naye ngana khumuwakho so ari khwayola onga khukana khuwola obulayi ulomile ori papa bamasaba ari bafana bamanyile khubana bamasaba ne khwambukha khwatsya khuwola khumbalu yefwe ikhubesa efwe nayo khwachikanikhakho nga niyenjila ano ate khwaba ni fashion tsibili liyetsa nduwera babana bakubalwalire babanga batera banyala baba balya bubi isikhulanga khuli malnutrition nekho tsawe waambilisila khumwinyongo ate waambilisila khowele wamuyeta bachanjaba bafu kamakika liyo bamwa bilyo baba bilye anytime ate bilayi ate banu basoba kwegamba umufuru bamurele barera busa uwiza khumubonakho arera mawondo
arera kamang'unyu wakamanya nakamang'unyu nakamanya kakalama nakamanya Yeah, very good. ate engalya nasi nakalya khate engalya ingo kalya umbolera khali nakhukhuresa nakabyala arulilakho nderere ngurerera khabukesana bamasaba kamang'unyu so kamang'unyu oku bamasaba besi khuli khukanikha nabo balala basoma bibindu bili mubiryo ari nga khwalomile khumang'unyu in fact kali ambi ni bikholanga kamaki kilo bana aba bafulu those two nga wetsile wo weboyile ingubo yeweyi ileso yeweyi ulomo mulosi ngoli numulosi ori kamaki munzu umwe kawamo umulosi lukana waloma ari ingokho yakonelela shikali kekhulya ari ta kale ni mubutile omwana kamang'unyu tawe asuta alira mwikombe alira mwikombe tawe aba kumusango nga basho bafulu basho bakhubushila olikho lya akhundu ibulafu bakhupa faini abe wamanya somayi bona ari wakha wamanya ni bamasaba bowo abe utsya wasuta mulile ngo khutime table bebesi babolanga wenyukhile wasabakho mumoni wenyikakho ari wanyukha chai ni butore butubise nekhufura kamaki in fact chai bamudiscouraginga chai ni mayi khulekhuba byonjela kamayila byonjela kamayila so kano kamaki byosi nga wabilolelele bili bibyomo they are dry so ebyo nibyo biyeta mumakonzo khuwonesa mangu khwamalilisanga khuloma khubana abo babalwala esikhotsa wakhala mano khuri they became very very healthy babonekhana bulayi babofwa bamiliya masaba ni babana be babandi baloma bari imbalunga nendayi so they saw those good things baloma bari khunerosera ni kumwiniongo kuno yuno ngakuma khuloma khuri ngakuma khulekhuba bamurusenga chimu mwana ale bamwishisa ate mayi na Dorcas bwayalomila ari khukhole esobi khulanga khuri mutoto ili ibumutoto shibe mutoto ta ibumutoto nga khukhaloma khuri umutiru be butiru so imutoto ibumutoto ibududa ibulambu ibudadiri so ibumutoto so ibubutu ni bibindi so khola khundu khwaloma khuri oyungenjile embalu abanonga benjela bakuma fashoni yanyoha isi khwaloma khuri etsa ningokho ngale khaloma papa ari nzile iyi natuya babana benjira ne baloma bari naseni baloma bari yoshona nyala to khurelera kumutawana khulekhuba efwe nga imbalu yakhurisile khukhubwa khukusala ate kusala okwo khwakusyula kwosi so ukana khukhurelera biyangafu tawe tsawingilile wenyu shibamuloma bali khukusala ta ari nga bamulomile baryo wamala waba inquisitive waloma ari ne papa bakuka babalebe nenga bangalile fana ndiye kale ni mundisarisa muri niyesi bamweletwayo bakikhalilekho kumuru bamuloma bari this is how it looks you will look like that khabo ne bamwanitwayo yewe wasuta ne niyo wobolera papa with the whole story baloma ari papa ari barire baringa bangalile nyana ari abambwa khukusala ate nga kusala okwo bakhukhulayo kwosi khulekhuba busanga bakhukukhula kurera bisirani mungo mushikuka papa waloma ari chimisala chengaji no chosi chimikumu ifo shikhunyala khuchishula ta
Ihe mwaro mwitire isikimiruba kiri shukiranga oryo niye sepa buranga bari babandi bari kimitoto baganda olomori emituba arifa oli kimiruba babandi bari kimitoto so walomari nimbatse bakokhalile imwaro khwama omwene okanile aba nishishi basara omwana oyo bakana aryo ne bamubwe khumutoto khule khuboko mwangu khukhula abe kuli mwitirawo mwitirawo mulilo bali lya kametsi mushirombe now my dogasi umwana oyo akuma iyo version isinakhumalira version akuma napi era ni papa wamuwa a gift of that valley arare ombehe yewewo afana ni khusangala alomari papa wakhola oriwa winjira wakuma nakhuwele shifo eshari wowe mubutoto imbalu yasalikha kila khuloma khuri imutoto ibumutoto ifana ewe atokhetse ni bumutoto mbo nabayo even ahamkwa 2018 bari 2018 nabayo arikwa 2020 ko covid yawasomboa moha beno kwabiramo nawe kamanita 2022 nashosheri nabawa sinaba khuimbita afana ariko no hengana khubayo ari mayinga wabeleyo kule khuba nabolele benzu ya masaba yo amanywa na sendima abe wamanya na sendi mutwarize era nishe singana khukanikha kule khubese mbokani aho hango nenyanga yache bona yakhi kule khubese byembalu ingane khobifunemo shilini baba masaba nabo ishenesho shikhukana khukanikha busi story barwa betsa khwakupa khwenjira banu babusana betsula khumbalu and then what ifwe bamasaba bari bese khulomile khuli babalokokha ni babeula ifwe mbali yo khukikhola moshi nuwo khwa kitendelesa khuri iliyo byesi khuwa shilini yesi bamasaba bagana nawakiruya baba ari khwaruye mbalu nate babandu be mu South America bowo bamasaba bamenye bulaya ni bamenya bifo ebindi bamanya bari iliyo kiminyawo kikhola khumbalu mu South America nibo babilanga bali carnival wabibonakho ni mukambalo mubekala zinguto zindala just zinguto zindala to eat and drink baluma bali zimoto khano shalelo abana fakwara khalelo kulimba ni katodika nivo bali katodika nivo ne ate katodika nivo yefwe bakikholele Kampala bakimalamo omung'awo so arifa khuli khuloma bamasaba bano bo babefwe bamasaba to the world khuli khukana khuwola khumbalu isi khukhola khwafunamo kamapesi khulwe khuba kasitebanga babandu bafuna kamapesi inamugongo isi berira babandu killing emayi washibone ne bano balikho bombekha ishindu shawe shishaba she khufwa ali shili khukhwikila sherera kamapesi ifwe bamasaba baliyo ari khukhasiwa khuriena khukhwombekha embalu yaba kanifwe ye kamani ya targetinga above 1 million people ne atenga kumukholo kwe khukhwikula embalu kwawele we must remain there khukhola business nga bashefe be mu South America ni bakhola nga bashefe be Kenya isikhulanga khuli Kagameka mayo wamanya Kagameka na ubirira obusori siwakhwalikha awambo it's just near there Kagameka bali ni tsiunwa tsinzo tsingisu engisu sirekana bayombekha ni arena babandu besomba khukhwama ebulafu mu Europe America betsa khukanivo ye khubona tsinzo tsiunana and they get a lot of money mbona kwa bakhora kha ibududa nayo tsiliyo netishili natso khuloko simu khukana babandu babetsa bamanya bari khwayombekha isi khulomile khuli arena
tsinzowu tsinjira umwomwo batsironda champions ngoza khwinjira mu arena you pay wawulile mayi nawulile papa ari uza ni khulole bikwaro byekhutsa ni bikwaro ukwara ekofile eri ufwa ukwara munjeli iyi nuwo wabona bibili khatambala owamba aha and all of them khuli khukulisa khwakulisiramo ni zibendera zefe bendera yefe ya uganda bendera yefe ye bamasaba bendera yefe nga khuli niye bekenya bamasaba bekenya kimyenya kyefwe khunaba nakyo mube ni buvidiyo bwenywe bwesi mwakhola obu nabwo sang'wana akula wamwa nga wakhokhakula ne watuyila ali akhembesele eyo busa alama warakho pate alama nakhuwabile esuta kumwenya wese nga wakhumbolera so khuli khukana mayi dokasi khumala munjeli imbalu banale khuli khutsya mumbalu itsa khwikuliwawo sibifu khunga bitaru khweshinane wedokasi isisena ngandisho tabis okhabeyo khukana khusuta edini yefe khuwile mbu mutoto nga tsisambo tsili tsinda khukana khusuta bacheni befe nga khuwile mbu mutoto nga khutsa khubafunamo kamapesi nembayo bisayumba khuli khukana khusute bacheni khuwile mbu mutoto bamasaba bali bulafu ni bali munzu muno mu uganda khubayileyo nga bamanya bari khuli khusangala shili khuloma busa bari isienda murulewo bamasaba bana bakonera shikhukana esho nga bamasaba bakana khukonanira mubombeshera chano yawe mushifo shefweshi khumanyilelo khuri bacheni benjilileyi batsa khupa video shili tamayi barulira ano nga balota without getting chaotic inywe bamasaba bamene mwangabo mwanala khurekana nga mwile mbalu yenywe nywe kunyanile eyo mu tano yenywe aha nenga bacheni befwe bose bali khuenjoyinga anga benywe khukwanakho shili tabayi so khuli khukana bamasaba mukhalekha bibindu byefwe bino muri khwaleshera beyo badokasi bawa moto baliyo ifwe inyene bibindu bino khubikhola khunaba minilisa khule khuba ninanywe ndinga mwetsile khunaloma khuli upay shilita ate nga why oshino sasulira ngumukholo kukwe umwana wa masaba nasasula ariye wakhumanya uri arise mwakhumanya muri yabanga natsile wa dokas umukhana wase nomundu isi dokas akhwalikhanga nakhunyima kamalwa barari okhanywari wanyima nase iwenywe bukibokole wakhumanya uri ndakira babewana base bakasamba ujimboriena kamalwa omukhana uwo basala omwana so lindile wowo so khuli khukana bibyefwe nafwe ibungokho imanjiya bubulo budadiri ikenya khukana khubusana khukhupanise bibibaso khwombekha khuriena shifweshi khwashombekha khusinzira khudisaini yebacheni ni babene ango ni basinyisi ni balya barye saidi yebacheni yino nayo bafuna byekhulya munjelishi iyi mubacheni iyi mukholayo kamapesa munjelishi byesi dokasama khukanikhakho ano uli ni butambala uli ni bubendera bweshimasaba uli ni so many things uli ni bilyo byeshimasaba nenga nibyo bili khubeyi waba ni bilyo byeshimasaba byesukaba busi babene umundu wamusakho wesulusa baloma bari khukhwikitya khukhwikitya wekitile eyo nga shali khatambisa ababa ta babandu be government besi mulangile babenga bali khumukholo mwisanyu nefafa bene wewanga beyo nga webweyile esibulanga oli nyomba bano bekhungaji babanasangala balome babukule nitsisimu lero mwang'ona kamere yabambe bamasaba namanyari baba bukhunanga batsa khukhala ne aringa balota bashusa bakwara bamubimba umusani uwingile yuno bamubimba tawe uwingile bararawe bandaye umufulu khumubuwa bakhale bali bukete ne bwawa lero khubuweleso oba shikhoyi umukhana ngali ni bakoko babasenje balayi
bamukulira ni bitenga shikali shilayi shebeyi bamubuwamo baloma bari ola khusawu bamukesa mbola bamwila mwikombe. So dokasi iyo niyo bamasaba babakhusalewo basala ni nasi basala ni bamasaba besolomoli bamasaba to the world. Shikhwakha khwamba busa bamasaba to the world. What are we giving the world? Bamasaba shibala khubashi nibo bakhuwefwe bingi nywe mwaba nefe babana befwe bulutsia mu Israeli akobola ni khabale ali bamukulisa bari khabalekha bari khama bari kesi bapira Yesu bari khabalekha bari siberira sitipi wakola ari uli wakula zenga ali dola zirano ifo kukhasiwa khuriena nafe khulya mu bandu bano kamapesa atenge ifo khuli ni bira ibifura ibyawe ni kamabale busaba ifo khuli ni kamale abanyala basuta ni kamale packed lero bakhana bamasaba bapakinga processing alo muhasi namanya mkelemaro mlanga umukelema mkhawa limba ambassador walimba mutiro akapanga bula inabi amala wamba ni umukhano kundi bali Gertrude ne umbe akhola kamale kamafura kesi muyakha bakhana bakhola ni kae basana wakhola ni kesi mukholera akambye mumale mubambu kamala inabi very good mawo uwawase etsawa khu environment de wakakula waloma ari ari abe ni khalenze mundu alile kumubili kunzaka ari ne ashire ke kamale yakari ari kumubili ari kanomele sekana namwe basambo bamwakani namulomileni ano milari ngulilondere khubasi ketse isi namba nata basamba bakhalala wamwene yitse bujusu nuwo bakare mutsinyabi katse kasolanise zibulwale bulimo khukhwiyakala my doggers iliyo shesunde bashimala tawe inyanga niyengene yonga nabasa hakhubona khulundi nolosira khegelise khunyala khwangonamo imbalu yakhwasirupia meshe ngano babakulisa kama bali khubona khuba khobe khurena ate doggers wongelekho ni bamasaba bana ngoli kho babolera bibindu byefwe bye masaba ubabolero lifo khuli ni bibindu apart from imbalu khuli ni bibindi bulafiyo nanyo byesi mwakha mwabolera bashenywe bomuri ifwe khuli ni bibindu khuli ni lujinji lukhanyalikha khumanyikha khubonekhana khandu anditi uli atobongelekho khawakana khukha khabisi kametsi katsutsukha katsia mu Victoria side ya Kenya Coast kametsi katsutsukha mu Victoria iya Uganda yose kama Mount Elgon mulujinji masaba bwitsa bufiti bubusana bwitsula wole mwalo limpologoma wole mwalo linayu kabusana karifa kwa babantu banyanya gamezi fawara mabusanga bagana kukhunyaga ni birami so mwakha munywe bamasaba mwakha mwebuwa kibiri ino majimikosi saka barwe ba kibiri bayokira baroma bari webuwa kibiri mayimbo mutweranga gwakhalishiroko umwana yiba yayi wegasomesa bagabi uyibuwa kibili mayi aruli wana papa uruko barakwakhalikha nayitungelesa khukwo ingurelele kale bamasaba iprogramu yakendelelyo sekhunatsa khutumisa imbuka yetakhulo khuba tsinyanganise tsingene tsone yalisaha tsana sende tsindi khutsia nenga byabele bikhakende bulaita era losa huwandikha sawo bubaha kwitse khwira mu birebo byenyu namwe ta khufune ingeli yese khungonamo ingani hayino yelumasaba to the world sitsilo sha program ino shekhukebusana khumanyisana namwe khulekanira binanu bikhwamba khufenga bamasaba khugenda khulya namwe abe khukhola sino khwamakhaleho nalundi khukana ni khurera bamasaba bese babola bari abamilemo nabo bakaniha khakhundwa nga bekhalenga khunde benga isimuze yekhali ayetakho basirekana abasi aratana abashafula khubona banabo banyukha namwe basisimukha bamamo sindu silayi ari iprogramu yakamilisha luno nenga khukhakolonakho lundi khwasalonakho lundi sanalame Dorcas Kimono omukhakanisi we programu yenywe lumasaba to the world era wele abalindi